Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong ilam jong kaseng New Trap Youth Council Shillong City, ha ka santarik mentau nailar arjaka kendai, ha ka jekendo yaki bor penya jong ka ICFA University Shillong, kila dawa badai ban ailat shwa yaki trajela, ki bala biang yaki kerdan pule bat ki bala ru ban pendap yaki kendon katkum ka jing petha jong ka University Grants Commission, ha ka ba thongkam thongjam hapo jong ka ne ka skolba, kabaran yaka snatrikam jong ka hakani kanong ba Shillong. U Education Secretary jong ka HYC Shillong uba Fairlock Rengsai ha ka jikran bat ka Batisi TV ulai thu ba nakaliang ka Vice Chancellor jong ka ICFA University ka Dr. Alicia Gatfo kala kular ban simkhiai kini ka jingdawa jong ka ne ka seng khnang ban khampan bon da kinong trai khnang ban khampan bon da kinong trai mulok bat ki trajela ha ka ba thongkam thongjam ha ka ni ka skol ba ka badan ha ka ni ka nong ba Shillong ka jingwan jungina liang ka seng mentasi ni kalong lo ka jing kam ni haba ikuai bagi try di parorok prosnami kebalong qualified makin yo kam jam hari li jong namar ngi jui ba barbor bon sai kini university banabar jumli na ban thap di breu na sabari bat kata sai ngi ko metai penreu naga jingwan ni kren jugi bani mam ta siro kolong kai kepala sai so namar ila share ngi ba thap di breu la jong be ban ngi dai ida khamala jong ro bagi gebun ni di breu la jong ni karena yang sang ni ko aku iro ban kentu ki breu lojong aba swa bikin one interview kan longi balapan krea namar barabor ke selection process kaya tai ada fee perform saje ladam perform tum saje te ni ketu naliang ngaseng ro bagi breu jungi kan long bagi balapan krea aki interview pinu ginoro kat kumbala batai mem ni mena te hakni ka kam taru ka bon pos balak ni po ICFA University te kat kum ga ni kran baik mang bajing kula ka long bain thabit ki breu jungi kibun ni kena kesijungi bawa saya one tap kam ngemia keren baik tang university ni keren lang kelum baik borot tambah kumai keren badala poi hapo selection process bersing saya feel no nama ba teng ki kumbang supporting documents kam biang dah teng agak test ki kem la ban le ba andai ya ba mata terkadang na liang kaseng ki kerpat jur ki prilojong kata ki bakwan apply kum ni post professor ki lecturer long bagi bala ready lupa be la kada ki documents la kada ki presentation la jong ada dari kecil kaya kertas gram kenang makin nyok eta kam kenang ba beri menawar jela mulai men nyok eta kam namar ba ngi pemtaman university ngiap stu ba kiat ke UGC norms ba mot based on performance be kadon lagi laga jong ki an nak liang seng ketai ke jengkutu jengkerpan pat kalong kai ke ba strat ke ba sai so mangi la kenui mem bari director ani bari la ai ngi kata jengkular ba ni kong ni kan wani ki breu jungi sawan breu ki ba dia